Le ama-client athini le iyarendwa njalo le yona saluni le iyarendwa. Nazi ingane nosisi ayinika umsebenzi wengane ayinika umsebenzi nazi ingane ayinika umsebenzi abazondla ngalelo khuzana ngalo ba-right ngokushuthwa bonke noma hayi mina ngangishutha osisi mina nje ngicela hayi bafo ngaqhubeka ukukhulume nje bafo ngaqhubeka ukukhuluma igaraji nge-1000 okay awumeke kwe-garage nayi-ke bafowethu into engilwelayo nento engihlukumezayo nami nginesaluni engihlukumezekile ngokwami la ngikhona kodwa into engihlukumeza kakhulu ile nto buka lo sisi lo kunabantu abaphikisayo ngale nto buka la asuswe khona umuntu lo rentiswa la moyibuka le nto le isaluni le sidlala abantu bokufika isaluni le inethi ihhoko lenkukhu sasazi ukuthi uvalule inkukhu thina la hhayi ukusebenza ihhoko lenkukhu le yabo ukuthi bawosomathiwo urenta kuyena le nkade ngiyibuza kuyena ukuthi akwazi mayethi uthi yena uchesa amaforena chesa amaforena nawe iforena kanjani ngoba naye wasemkhulu ku-Nigeria noma inkongo uyi-Nigeria unabantu abala eNigeria ade sibakhipha ngaphakathi uyavuma yena ukuthi ubusebaxoshile amaforena ma ngimbuza ukuthi wena uyini omunye umfowethu uke wambuza ngicabanga ukuthi uhluleke ukuphendula uyi-Nigeria uyena orentisa abafowethu-ke la odadewethu lapho ama-1000 ebakhiyele bangakwazi ukusebenza buka nje le-60 ukuthi luka kahle kanjani buka umsebenzi walo amandla sister azodliwa i-Nigeria masenisa asithule bafowethu manje usisi wami u-5000 ebeyorenta lapha nala usarenta wona sayibona sena niba umnakalani bawu-3 Yebo. wena ukhothi 50,000 wakho kuphelele wena wedwa For le ndlu yonke nje bese siyangena sisebenza nabo. phela thina njengamashera siyakhokha nathi kuyena is not like 5,000 yet awusisesabi ikhamera uvumile nje lo uvumile futhi